درباره دانیشتن ئاڤڕۆیە پەرلەمێنتووە کوردستانی ئەو گرژین کو دناوە پەرلەمێنتوێدا دروست بوون هەروەها دناوبەرە بابەتی یاسایی بوون و یاسایی نەبوونە دانیشتنە ئەڤڕۆیە پەرلەمێنتووە کوردستانê min mêvanek heye berêz Bijar Kûşer serokê Komîteya Yasayî li Parlamentoya Kurdistanê mêvanê min e berêz Bijar tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 Evrû alûzî û girişî di nava Parlamentoya Kurdistanê da durust bûn seroka Parlamentoyê dibêjîtin danîştina Evrû ne yasayî bû fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistanê dibêjîtin mesarê xwe yasayî wergirtiye ew kesên ku deng pê hatiye dayîn endamên komisyona helbijartin û rapirsiyan li Herêma Kurdistanê dikarin ku sûndê bixwin û pişra dest bi kar bin. Hîn weke lijneya yasayî çawa şerha vê babetê dikin? Yasayî yan ne? بله زور سپاس کاک عباس خو چند خاله کتین اوید جدی ورک و لعلامه جی تتبعث کرن شلای فراکسیون آوا تتبعث کرن کو آیا یاساییه یا نه پیرویه یا نه اگر رخصت بد اجوه دست بکم جاری اضافه کرنا برگه که بو برنامه کاری کو شلای سرگو پرلمانی فاتا بحث کرن و فراکسیونایی کتیه جی اعتماد السرندت کرکونه یاساییه بو جنابی تو بو همی خلق کردستان دانه دیار کرن پیروی نافخو یه نویسیه یه بردسته و حتی الناف سایت پارلمانی جیه ای ماده 48 فقره 4 گلک واضحیه هاتی هیچ نا پیروی یک نهاتیه کرن اف ماده 48 برگه و چاره ببورن ادبیجت سروک فراکسیونه یعنی نری پیکاته که یان ده اندام پارلمان ادشین دا خوازا اضافه کرنا برگه اکیب کن بو برنامه کاری فراکسیونا پارتی وکو سرک فراکسیونه یانجی وکو ده اندام پارلمان زیده تر که توی دا یاداشتی دا 44 اندام پارلمانی بری 24 ساعتا افدا وکاری ها کری و شلای سروکاتی پارلمانی و اف برگاتی اضافه کرن ملویت ویری هبو معلومات جنابیتا دانانا برنامه کاری اجدا صلات سروکاتی پارلمانیه نه اجدا صلات سروکا پارلمانیه سروکاتی پارلمانی سه اندامن اندام دستا سروکاتیه برای جگری سروک پارلمانی و سکرتر پارلمانی امضا کرد برای سروک پارلمانی او اضافه کرد امضا نکرد بس الویری صده پیرویه و چه هیچ نه پیرویه دنگێکی دیکە هەیە دەربارەی دەمێ زێدەکردنا بەرگەهی دانیشتنا پەرلەمێنتوێدا دەبێژن دەبێت 48 ساعتان 48 دەمژمێران بەریا هەنگی بێتە ڕاگەاندن بەریا دیاریکردنا دەمێ دانیشتنا پەرلەمێنتوێ ئەوە دوهی لەسەر داخوازە فراکسیۆنا پارتی دیموکراتی کوردستان بووە دەبێژن 24 دەمژمێر بووە دەبێت دەربارەیدا یاسا چی دەبێژیتن؟ بله کاک عباس خوب كقاعدة عامة وماده بحث دانشنا برلماني كد بيجت في 48 ساعتا بانجشنامه و اعلان عندهم بو برلمان بجد و جلسه اعلان ببت اضافه كرنا برگه نه 48 ساعته 24 ساعته ماده 48 فقره 4 واضحیت بيجت بري دست بكرنا واده دانشنه 24 ساعته سروک فراکسیونه یا نینری پیکاتا یا ده اندام پارلمان زیدتن چین دا خوازه اضافه کردن برگه که برنامه کاری بکن فعلا او یا داشته بری ماوی 24 ساعتا یا تقدیم کردن بو سروکاتی و سروکاتی پارلمانی اف برنامه کاری اعلان کرد و اضافه کرد الفيريد بيت سهوابونه كابت تيجاشنا عندك اندام البرلماني دا يرفي تمام كم اوا هزرت كار وقتی فراکسیونا پارتیت مؤتمر صحفی دا بحثویه داشته کردی اش 24 ساعت کمتر ما بو احتمال 17 ساعت ما بون اوش برندت بجنا پیرویه بس پیروی دا نهات یا بجد اعلان کرن تقدیم کرنا یا داشته حسابه برینگ 24 ساعت بله دیس پیده هشتا پتری 31 ساعت ما بو یا داشته فراکسیونا پارتی السروکاتیا پارلمانی بو هیچ کشه که پیروی اتوی یاداشته و اضافه کردن و برنامه کاری دانینه کواته لگوری لیجنه قانونی پارلمانتویا کردستان دانشنا ابرو مساره که قانونی ورگرتیه و او کمیسیار دکارن کو دست بکار بن ده روشنده هاتی ده هیچ یعنی مجالک تیده هیا کو جارکادن دانشنکادی که بو بهته کرن یان
سەرڕاستکردنێک بۆ بهێتەکردن چوزانم ئیتر نەخێر لێک تێگەیشتن و سازانە کارکە دروست یان تەمام کوتایی هاتیە نقطە سەری دێر وەکی جەنابێتە گوتی نقطە سەری دێر و تەمام بڕیاراتە دان و کۆمیسیۆن هاتە کاراکردن و ئەندامێت کۆمیسیۆنی ژیادنە دیارکردن و ئەو ئەندامێت کۆمیسیۆنێ یان ئەم بێژن کۆمیسیارێت هاتینە دەستنیشانکردن دێ سیندا یاسایل بەرامبەر ئەنجومەنێ دادوەری زۆر باشە و هاتە کاراکردن و هیچ کێشە تێدا پێنگاوێن داهاتی یەن پەرلەمنتویا کوردستانی ji بۆ سەرڕاستکردن هەموارکردنا یاسا هەلبژارتنان چنە دێ دەست پێکەن یان چاوەڕێی سازانێتیان بێژی بله کای عباس خوب خو قانون هەلبژارتنا قانونێکە طابعێ دەستوری هەیە و سیاسیژی هەیە ئیکە شوان قانونێت و بێڕێ کەفتنە سیاسی محالە گفتوگو سەر بێتەکردن یان بێتە دەرباسکردن یان مراعاتە ڕاوبووچوونی جیاوازل سەر نێتەکردن بۆچی چینکی یاریکەرێت سەرەکی ئەت پرۆسا ئەنجامدانە هەلبژارتنادا ئەحزابن ئەحزاب ژی توی ئیتارە سیاسیدا پێتڤە محاولە بکەن ئەوێ یاسای شێوەیەکی پەسەند بکەن یان هەموار بکەن یان یاساکانووی دەربخن چکی پێتڤە ڕێککەوتن کاک بژار ئەگەر کورسی قەوسەکێ بدەیەمت چه جیاوازی دناوبەرە کارەکردنا کۆمیسیۆنێ و هەروەها سەرڕاستکردن و تعدیلکردنا یاسایە هەلبژارتنان هەبووە ینی جوداییەوان چ بووە بەێ کالی عباس ئەوەی طبعاً کارەکردنا کۆمیسیۆنی بۆ پێویستی سازانێ نەبووە ینی دەنگی پێنجی و هەشت پەرلەمانتاران دەرباز بوو بۆچی سەرڕاستکردنا یاسای هەلبژارتنە پرسیارەکە سازانەیە بەێ پرسیارەکە جانە ئەوێ پرسیارێککە طابعێکی دەستوری و وەزعێکی فراغێکا قانونی و دەستوری لە هەرێمیا پەیداکردیش بەرەندێ ئەگەر هەندێکی مڕاعاتامە بکەی مەجالی بدەمە حتاس جواب پرسیارە جەنابی تا بدەم ئێکیش وان کێشێت مەل هەرێمی هەیە طبعا نەنوکە ئەوە بەری ساڵێکە و پتر ئەمە هەرێما کوردستانی ما وەکو مؤسسە کۆمیسیۆن وەکو مؤسسە دامەزراوە معنی بە ئەنجامدانە هەلبژارتنە هەت فراغێدا بوو مەنینە شەرعیەت نەما بوو الڤێرێ الهرێما کوردستانی هەر بەری ساڵێکە و حتا نوکێژی طبعا یا بەرامبەر فراغێکە دەستوریە گەلەکە مەزنە محقق کو ئەس متەکیدمش ساڵا نۆتۆ دوێ و حتا نوکە ئەو فراغە دەستوری سەر هەرێما کوردستانیدا نەهاتیە ئەگەر مەجالی بدایە برای خوازێ کورتی بەحسکەم نوکەمە کۆمیسیۆن نەبوو وادێ vê xola parlemanî berevdûmayî ve çû beriya me qanûnê temdîd ken baş me temdîd ker em mecburî ba ger me temdîd nekir ba vêrê sekê meadileyek beref mevetêt yan herêm keftetê da wextê min dê parlemanî xilas bi şeriyet namînet take mexreç çiye li her welatekî wextê parleman nema encamdana helbijartina kiye helbijartina encamı det komisyona em dizavrin bu komisyona xovere Parlamenê Kurdistanê mi devî xilas bu şeriyet nema helbijartina bike me komisyonîne da ku em komisyonê ilaç ken me pê divî parlemaniye dêne parlemanî şeriyet nema me devî nemaya kî dê parlemanê ilaç ket komisyona helbijartina biket carek dî bizavrin komisyonîne heleqe yan bazinekê bê netîce هم دا کف نتیدا کاک بشار کرتی یعنی هنگود ویا کو اگر دادگاه فدرالی درێژکردنا دەمێ پەرلەمێنتویە بنە یاسایی بزانیتن پەرلەمێنتو بێتە حەلکردن دەسبێ ڕۆژێدا کۆمیسیۆن هەرێما کوردستانی سەرپەرشتیە هەڵبژارتنا بکەن نەک کۆمیسیۆنە عێراقی بێتن بەڵێ مەبەستان بووە بەڵێ بەرسەوە من هەر بەشێکیش پرسیارە بەرینوکە بەڵێ یعنی هەمیل بەرامبەر وی وەزعی باشە فەرەزان هەمیل بەڕەحما محكمة اتحادي بريار دا بهالوشاندنا يوي ياسايا فم برلماني شرعية نما آخر بسيار الفيري أود كيف كورزان كيف تتوازع كي ناسا قومگیر و فراغ دستوری هم آزنده اره هل بجاردن دی چاوه نکرن ما کمیسیون نه بویا یعنی مفروض بو بری ساله که کمیسیون کارا کربا و هیچ که دامزراوا معنی پنجام دانا هل بجاردنا و وکو دامزراوا که نشتیمانی دیری برای خدانت حزبی بتویا مفروض بزیترات با کار کردن و
افروجیات یک کارا کریم باشتر بوش کو ما با زور چکی باش. 24 هیوه محکمات حدی دیسا در این تخارو احتمالا بریار خو بدد بریار خدا با و امد به کمیسیون و یاسط درش کرنامه های پارلمانی حل و شانبا او معادلان بو جناب بحث کری وضع که یا فراغ که دستوری یا نطبیعی کردستان دا پیدا بد به پارلمان شرعیت نما زایدن ما کمیسیون اینه حل بجارتنا بکد هیچ مخرج اگماند ما تمام کاک بشار انها لناوا پارلمنتوا کردستان هیچ هندو دری ماینه انها روش چاویا يعني هادئ بويا گرژیو آلوزی هندک تهدیه بوینه و همان دم دا دهولا پارلمان دا کزبرین دار ببو نکه وضعی آرامه الپارلمانی و اوا چه بویجی کش مخازی را هنده نبویا و پراستیجی داعینا کت افضا جا فوضا بیتا کرن و کرهگیری السر حق که دستوری سیاسی حولاتیا کو بجدار بوناوات عملیا انتخابی دا افرگیری همی الپیناویانده هل بجارتن نه نکرن و به حسابك بوندي بيتكرن شو وضعك نه طبيعي نه دستوري فراغك دستوري سر ولاتي ما داتت يعني سر هريما كردستان داتت برنت كتفات باكرن افاز بجمع جنابته واجبك دستوري ياسایی پیروی همه اندامت پارلمانی بو الجزمنی و سروکا پارلمانی جی هنده پرسیتین دستوری فرض سر پارلمانی کری مفروض پارلمان ارک خرابه با افهمی مدیا و افهمی افتم دیده و حتی نکو نبونا کمیسیونه و کارا نکرنا کمیسیونه اف خوب خو راستی پیچوانه دستوریه پیچوانه یاساییه پیچوانه پیرویه پیچوانه همی عرفه که پارلمانیه و مفروض بری همیا پارلمان کردستان خلفا موضوع بکتا خودانو ارک خوی دستوری قانونی جیب کد بس مع الاسف که پارلمان خوب و بشک تعطیل و مؤسسه گلک جارا یان التزام نکرن دستوری و مبادئ دستوری و روح دستوری و قانونی برس بشار کوشر سروک لیجنه یاسایی لپارلمان کردستان گلک سپاس برس بشار